Dobrodošli na kanal Vlakine Vanglice. Danas vam spremam najbolju kalconu ikada. Za kalconu nam treba testo za picu. Mislim da nije potrebno da vam govorim sastojke za testo za picu, zato što smo već mnogo puta pravili picu i testo za picu, a verujem da sve to domaćice vrlo dobro znaju. Tako da imamo zamešano već unapred testo za picu i podelila sam ga u dve jufkice. Pravimo dve kalcone, malo veće. Premesit ću testo još jedan put. Napravit ću od njega jufkicu i odmah ću da izradim i drugu. Pošto ću da pravim dve, u isto vreme razvući ću i jedno i drugo testo. Da bi mogao da nadev bude podjednako isti u obe. Dok se ja ovde bavim razvlačenjem ovog testa, vi se subscribe-ite na kanal Vlakine Vanglice i ne zaboravite da pritisnete zvonce, da ne propustite sledeću epizodu. A pogledajte samo ovo testo. Ako ste gledali neku od mojih epizoda u kojim sam mesila testo, možete da vidite, već sam objašnjavala kako je testo lepo, jer imate ove mehuriće pune vazduha, što znači da će kalcona da nam bude meka, vazdušasta i potpuno kao italijanska, da tako kažemo. Sada ćemo ovo testo da stavimo sa strane i razvući ću ovu drugu. Otprilike su nam sada slične veličine, samo ću još malo da formiram, da dobijem malo lepši krug. Mada u principu to i nije važno, kad budemo preklopili i kada budemo ivice spajali, to se neće ni vidjeti. Dodajemo sada sos za picu ili možete samo pelat, možete kečap. Ako ne pravite sos za picu, možete slobodno kečap, paradajz sos, šta želite. Stavljamo preko celog testa, ali kao što ste videli, ostavila sam malo slobodne rubove, zato što ćemo rubove da zavrnemo. Ono što je važno za ovu kalconu jeste rikota sir. Njega ćemo da stavimo samo na ovu polovinu. Rikotu i sve ostale sastojke stavit ćemo samo sa jedne strane testa. Da bi bila sočna i ukusna, obilno stavite. Ako ne volite rikotu, možete da koristite i feta sir, nećete ništa pogrešiti. Zatim ćemo dodati kulen. Možete i šunku, ali ovoj kalconi kulen će dati poseban ukus. Stavite dosta kulena. Cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color. Preko kulena stavit ćemo mozzarellu. Non più frai quei pennacchini, quel cappello. Ako niste u sos za picu stavili bosiljak ili origano, možete da ga stavite i naknadno. Ja sam u moj sos već stavila origano, tako da ga neću sada stavljati, ali ako niste, slobodno ga stavite na kraju. I sada stavljamo mozzarellu na jednu i drugu ovu kalconu. Sad ćemo kalconu ovako da poklopimo.
I ono što ćemo da radimo, evo sad ću ja da je okrenem, samo da biste mogli da vidite šta radim. Prosto ovako uvijate sa strana i pritiskate da biste je zatvorili. Poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango To ćemo da uradimo i sa ovom drugom. per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini. Još malo slobodno pritisnite, samo da se testo lepo zalepi, da vam se ne bi otvorila tokom pečenja. Pripremili ste naravno pleh u kojem ćete je peći. Prebacujemo je u pleh. Reznu sam već zagrejala na 200 stepeni. Delle belle tomando riposo. I kalconu ću samo malo da premažem sa maslinovim uljem. Tomando riposo. Narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria. I stavljam je u rernu dok ne porumeni nekih 15 do 20 minuta. Sjajne kalcone su gotove. Pogledajte kakve su. Pogledajte testo kako je fino i mekano. Nisam ih odmah izvadila iz rerne i stavila na dasku. Izvadila sam ih 5 minuta pre i malo sam ih poprskala sa vodom i prekrila krpom. Što bi rekle naše bake, da dane dušu. Sad ćete da vidite kako je lepa iznutra. Umesto da stalno pravite picu, možete da napravite i ovu sjajnu kalconu. Probajte.